tiennent à fixer l'opinion, et ce, pour éviter des spéculations inutiles sur les dossiers d'interpellation de certains officiers généraux et supérieurs à Kinshasa. Le peuple congolais a le droit de savoir ce qui se passe. twifuje gushyira ibintu ku murongo no guca urujijo rushobora gukurura ibihuha bitari ngombwa ku birebana no gufatwa no kubazwa kwa bamwe mu basirikare bakuru n'abofisiye bakuru muri Kinshasa. Abaturage b'abanyekongo bafite uburenganzira bwo kumenya ibiri kubera mu gihugu, niyo mpamvu ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zabatumiye muri iki kiganiro cya ngombwa. Ariko rero izi dosiye ziracyari mu iperereza rya mbere, kandi kugira ngo tudahungabanya iryo perereza rikorwa ntidushobora gukora ikiganiro gifunguye cyo kubaza no gusubiza ibibazo nk'uko bisanzwe. Ndizera ko mwabyumvise. Tugiye kugaruka ku makuru rusange ayo mwemerewe kumenya muri iki gihe. Muri abanyamakuru kandi muzi ko mu gihe iperereza ritararangira umuntu adakwiye kuvugwa byinshi kugira ngo adahungabanya ubutabera. Hashize igihe hari imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'itangazamakuru byakomeje kwibaza ku gufatwa kwa bamwe mu basirikare. Ntidushobora gutanga ibisobanuro birambuye kuko dosiye zitararangira. Icyo abaturage bakwiriye kumenya ubu ni iki? Nibyo koko hari abasirikare bakuru n'abofisiye bakuru ba FARDC bafashwe kandi bari kubazwa. Turabyemeza. Gufatwa kwabo gufitanye isano n'ibikorwa bikomeye bihungabanya umutekano w'igihugu. Bafunzwe kugira ngo hakorwe iperereza ryimbitse, kandi igihe bazamara bafunze gikurikije iby'amategeko ateganya. Igihe cyo gufungwa cyongerewe ku busabe bwa parike y'igisirikare iri gukora iperereza. Iyi ni inzira isanzwe itegeko riteganya. Igihe cy'ifatwa iyo kigeze kigiye kurangira, abagize itsinda rishinzwe iperereza babanza gusaba ko cyongererwa. Bitewe n'uko iyi dosiye ifite amashami menshi n'abantu benshi ihuza, iperereza ryo mu rwego rw'umutekano rikeneye umwanya uhagije. Ku bantu bakomeje guhindura inkuru ku hantu abafunzwe bari, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziramenyesha ko abasirikare bashyizwe mu magereza y'igihe gito mu ngo zabo mu buryo bwemewe kandi bwizewe. Ni ukuvuga ko bafungiye mu ngo zabo ku buryo bw'ubugenzuzi. Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu CNDH, abanyamuryango bayo bari hano yabasuye. Nyuma y'ikiganiro umwe mu bayobozi ba CNDH ari bugire icyo abivugaho kuko basuye aba basirikare. Icya gatatu, ibyo gufata no gufunga abo basirikare si ibintu binyuranyije n'amategeko cyangwa se bihungabanya uburenganzira bwa muntu. Bose bafashwe hakurikijwe amategeko igihugu kigenderaho. Abafashwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ibyaha by'ikoranabuhanga Centre National de Cyberdéfense, bose bagejejwe kuri Auditeur General wa FARDC kugira ngo iperereza rikomeze. Nibamara kugera imbere y'umucamanza, itangazamakuru rizahabwa ibisobanuro birambuye mu gihe urubanza ruzaba rurangiye. Ngibyo rero banyamakuru, ibintu cyangwa iby'ingenzi mukwiriye kumenya kubirebana no gufatwa kwa bamwe mu basirikare ba FARDC. Ibivugwa hano bireba abasirikare bakuru benshi ndetse n'abofisiye bakuru benshi. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirasobanura ko ibyo aba basirikare bakurikiranweho ari ibyaha bikomeye cyane bifite isano n'umutekano w'igihugu, kandi ni dosiye zikomeye zikeneye kwitonderwa. Parike y'igisirikare niyo ifite mu nshingano kuyobora no gucunga iyi dosiye.
iperereza rikeneye igihe gihagije kugira ngo auditeur general abashe gukora iperereza ryimbitse, akusanya ibimenyetso byose bikwiye, kandi dosiye ibe yuzuye neza mbere yo kugeza abakekwaho ibyaha imbere y'umukuru w'urukiko rukuru rw'igisirikare ngo hategurwe urubanza. Muri iki gihe ntidushobora gutanga amakuru arambuye kugira ngo tudahungabanya cyangwa ngo twivange mu ibanga ry'iperereza. Nizera ko ibi bisobanuro twabahaye cyangwa tubahaye bihagije kugira ngo mugire ishusho rusange y'imiterere y'iyi dosiye. Nyuma yo kubagezaho ibi, ndifuza gusaba ko ijambo rihabwa umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu kugira ngo abasobanurire uko abo basirikare bafunzwe n'aho bari, ndetse n'uruhare rwa komisiyo mu kugenzura uko bafashwe. Nk'uko mubyumvira rero, uwo ni Sylvain Ekenge Bomusa ubwagezaga imbere y'itangazamakuru ibijyanye n'abajenerali bafunzwe. Abo bajenerali bakaba barimo uwari umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe wafunzwe, ndetse n'abandi batandukanye barimo General Masunzu. Ngira ngo murabizi ko tumaze iminsi tubagezaho inkuru z'abajenerali bamaze iminsi bafungwa mu buryo bugiye butandukanye. Ni press conference rero aho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyemeje ko hari abasirikare bacyo benshi ku rwego rw'abajenerali n'abofisiye bakuru bafunzwe nyuma yo gutabwa muri yombi. Umuvugizi wa FARDC General Sylvain Ekenge Bomusa akababwira abanyamakuru ko abafunzwe bakurikiranyweho ibyaha bikomeye bifite aho bihuriye n'umutekano w'igihugu. Ekenge kandi akavuze ko igihe cyo kubafunga cyongerewe bikurikije amategeko bisabwe n'ubushinjacyaha kugira ngo hakorwe iperereza. Ati bashyizwe ahantu bagenzurwa, bafunzwe mu buryo bwemewe, bahabwa uburenganzira ariko bakagenzurwa. Umuryango Foundation Bill Clinton cyangwa Fondation Bill Clinton pour la paix uheruka gutangaza ko ba generali 21 ba FARDC aribo bafunzwe. Mu mazina azwi y'abamaze igihe bafunzwe harimo General Christian Chiwewe Songesa wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari Lieutenant General Frank Ntumba wahoze ari umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare mu biro bya Perezida Tshisekedi, General Major Christian Ndaiwel wahoze akuriye ubutasi bwa gisirikare, Lieutenant General Pacifique Masunzu wahoze akuriye zone ya gatatu ya gisirikare, General Major John Chibangu n'abandi. Abenshi muri abasirikare batawe muri yombi bashinjwa gucura umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakuru akomeje kugenda aba menshi, by'umwihariko mu bijyanye n'igisirikare cy'igihugu FARDC. Ni mu gihe n'ubundi imirwano ikomeje hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi ba AFC M23. Ndakomeza kugenda bagezaho amakuru nk'ibisanzwe. Ni Pilot News TV, mukomeze mubane nanjye.